Yes, nk'uko mubizi rero ubu ku isi hose cyangwa se muri Afurika muri rusange, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, ikiri kuvugwa cyane ni umutwe wa M23 wamaze kwiyegurira umujyi wa Goma. Ngira ngo nk'uko mumaze iminsi mubizi guhera ku wa mbere nta kindi cyavugwaga mu nkuru cyane uretse yuko M23 yabashije kwigarurira agace ka Goma cyangwa se umujyi wa Goma, akaba ariyo iri gukontorora uwo mujyi. Nk'uko muri kubona ku mashusho rero nyine, abo ni abasirikare ba FARDC cyangwa se abahoze mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe za FDLR, ndetse n'abacanshuro bari bamanitse amaboko nyuma y'uko M23 ibavanye mu birindiro cyangwa se ikaba ariyo ifite umujyi wa Goma. Gusa muri Kinshasa by'umwihariko, nyuma y'uko abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gushyira amajwi cyane ibihugu bihana imbibi nk'u Rwanda, Ubugande ndetse n'ibindi, ko baba ari bo bari inyuma y'ibyo bikorwa bari gufasha umutwe wa M23, hahise hagaragara ko i Kinshasa bateye ambasade, batatse ambasade y'u Rwanda baratwika, ndetse n'iy'Ubugande barayitwika. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ninjya nshyiraho ikiganiro gishyashya cyangwa se njye nshyiraho amakuru mashyashya ujye ubasha kuba uwa mbere mu kuyabona. Gusa mu makuru dukesha ibitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse no mu karere by'umwihariko muri rusange, ni imirwano itarakomerekeje abantu benshi ku ruhande rw'u Rwanda nk'igihugu gihana imbibi n'uwo mujyi wa Goma, aho hamaze kuvugwa ko hari abantu 7 bamaze kwitaba Imana. Akaba rero ari abantu batari benshi cyane ugereranyije n'urusaku rw'amasasu rumaze iminsi rwumvikana. Gusa ubu ngubu agahenge kaba kongeye kakagaruka muri kano gace. Hanyuma kandi ikindi nababwira ni uko nyuma y'uko M23 ifata umujyi wa Goma, ubu ngubu abarwanyi b'umujyi wa M23 akaba aribo bari kurinda umupaka ugabanya u Rwanda ndetse na Goma nk'uko muri kubabona ku mashusho, kugira ngo bakomeze kubungabunga umutekano w'uyu mujyi wa Goma. Ubu ku ruhande rw'u Rwanda hakaba hari abari gutanga ubuvuzi cyangwa se ubufasha bw'ibanze ku bagizweho ingaruka n'urugamba rwo gufata uyu mujyi wa Goma. Ikindi kandi nababwira ko hari bamwe mu bacanshuro bari babashije kwishyikiriza umutwe wa MONUSCO nawe wari ushinzwe amahoro mu mujyi wa Goma, ariko ubu bose yaba ari MONUSCO ndetse n'abo bacanshuro bose bakaba bari gufata ubuhungiro baciye mu Rwanda kugira ngo bazafashwe gusubizwa mu bihugu byabo, cyangwa se bitewe n'imyanzuro izajya iva mu buyobozi bw'isi butandukanye.